zaman olsun değil. İlkin gereğinde canahan yine zaman olsun değil. Sen koysan. Sen orada mektepte olasın. Hani mektepte bitirip çoğun okuyacağı kapşıra. Ayta ki, oylarında telefon. Çekeyim. Ministrik olup falan böyle. Devam edelim. Ha, Aytbakçı, sen bırakmamın mesele. O altının mesele. Raşım oluş için, atlayacak çok hoş değil. Evet. Hey! Evde durmasın. Almaysın. Bir su mu olur senin? Telefon çalalım. Ne demezsin telefon? Hala koyayım ne yapacaktın? Al! Onu koysan. Hey! Büyüdüm beklesin. Gel. Yemeğe almaz mısın? Ciddi sesin.
Bir tane. Sesimi de çok. Siz Ramazan'dan mısınız? Elini de koydunuz ya. Acatacaksın. Evde de geç gel. Ben pazarda düşsem, sen mektepte olsan, anı da bir o karış gerek mi? Var mı Recep? Siz kendine bu Recep. Hatta babam olsaydı ne diyecek? Damapan geldiğinde hayran olmalısın.
Babalar. Ben en duysam boşum. Bunların böyle arkadaş.
있는 걸 좀 더 겨워버려. 아이랑 같이. 있는데나. 아는 스라에 내봤어, 밖에. 가만 보여. 맞더라, 모서리 주시. 뭐가? 어떻게 사야 먹고. 자, 시켰다. 집중한 수는 거의 시켰다. 상대 갔다 왔어. 내려가라, 내려. 나, 내 시켜 참을 갔다.
oyna koy. Gel Şey, hareketi. бар, ана қарсы тұр, бар. Oraya koy. Мынаға сүйреген. Ne var öyle koş. Böyle otur artık. Evet koy bak. Emine boşası gezdiler de. Eski yüzleşe açık öğretmenimiz Umutlu Muharrem'de Beşiktaş'ta çağrı oturumuzdan sıram sizlerden. Oturdular. Elimizden anda жалпы Жошолайли театрын жалпы жамаат актерлору менен тааныштырып барууга уруксат этиңиздер. Жошолайли театрынын директору Вахаева Айнагүл Мусаевна жекен. Жошолайли театрынын башкы режиссеру Жумали Жээнбеков. Жошолайли театрынын көркөм жетекчиси Исмаилов Сүйөрбек. Өздеріңіздер
Башкы кармандардан дайым иштегенибиз калып таныштырып көрсөтетиңиздер, өзгөчө болчаңыздар. Бакирова Гүлзар деп иштеген. Жошол айыл көзүнө караштуу 3 мектептин окуучулары, мугалимдери катышты. Ошолорду да таныштырып көрсөтетиңиздер. Юсупалиева Нуржан Жамиловна, номер 6, Аматжан Бейшеев атындагы негизги мектептин директору. Ошондой эле мугалим Гүлзар Тежеке. Музыкал мектептин мугалими Бердикулова Гүлбаршын эжеке. Окуучулар Талантбек кызы Айзат, Эркинбекова Жасмина, Асланбек кызы Луиза, Асланбек кызы Айназик, Бектербек кызы Айкилова, Исакова Айтурган. Ошондой эле катышуучулар Жошол элдик театрынын актерлору Танаев Асанбек ага, Омошев Бекен, Саламатсыздар, кутманды күнүңүздөр менен. Азыр мен бул жерден биринчиден кечирип сурайм. Урматтуу окуучулар жана эжекелер, булар сабакка чачып атыптыр. Дарылар сүйлөшөлү. Кечирип сурайм сиздерден. Мына азыр артыбызда көрдүңүздөр, Жошол элдик театрынын эмгек жааматы. Бул жерде бир гана ушул актерлор болуп, окуучулар катышты. Мектептин зат ордашчы жана ушундай окуучулар мектептин мугалими жана айылдык департаментинин башчылары катышты. Ушул спектакльдин жаратушуларга дагы бир сиздерден суроолорду дүркүрөтүп кол чапкыла баштайбыз. Ушул Жошол элдик театрынын башында ушул негизде сизге антык шарттарыбызда сиздерде отуруп Райымбек Жамалович, сиз келсеңиз жана ошондой эле Алай районунун жергиликтүү мамлекеттик администрациясындагы өкүл келген бул жерге текташ мамат агайыбыз жана ошондой эле Жошолдо айыл өкмөтүнүн башчысы Турат агайыбыз сизде келиңиз жатат. Алай Токтогул Ажыбаев атындагы директору Исаков Алымбек сизде келиңиз жатат. Эмесе келиңиздер бул жерде сиздерден сурайм, эжекелер дагы узакка айтып атат. Кыска айталы дагы ушул биздин спектакльди жаратуучуларга кичинекей биздин ата көрмөклөрдү тапшырайлы. Аны эмесе сөзгөдөгү Мамат көкө урматтуу спектакль көргөндөрү, азыркы ушул элдик театрын койгон спектакль ушул каалды ойлойбуз. Урматтуу окуучулар, бул жерде жаман адатка баруу, эмгек миграциясы баардыгын бакылап туруп ушул жаман. Ошон үчүн кыскача айтсак, урматтуу окуучулар, силерге жаман адатка алыс болуп, жакшы тарбия алып, келечекте жакшы акыркы спектакльдерди жакшы жеткизүү баардыгыбызга жакшы жеткизели. Алай районунун жергиликтүү мамлекеттеринде Жошол элдик театрында рахмат айтып жатабыз. Урматтуу окуучулар, отуруп турайлы. Отурсаңар. Эжекелер сиздерден сурообуз, түшүнүп атабыз азыр. Экинчи отуруп турсаңыздар. Аны эмесе Кыргыз Республикасынын Маданият маалымат жана туризм министрлигинин кеңешчиси Райымбек Жамалович.
Arkadaşlarla haftada Rahmat Aykutlar'ın Annelerinin sayıcı üstörgünde saçmaydı. Atam kariyerleri çok okçulardan bu işleriyken, mekteplerden bu işleriyken atam yapmışlarına bardalar bırakma. Ondan sonra ispektaklı kişilerle yaparak Öğretmenimizin gençsiz spektaklinde daha yüksek durmayı buraya başlıyor. Atölyeler orta veriyoruz. Состав. Oradan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sünneti Roşola yapacağımlar biz gelecekte daha olduğu çok gelecekte çok karşı ilgili kalayız Roşola'yla maçlarına çok bırakmak orada biz balık türlerine gelenini vesikalarımızsız ondan değil siz belet satıp finalas spektakülde pro Anday kendisini pozulada yine bunu gösterişleri. Ballar söz bu olmasa da Ballar bu son yerden reaksiyon bir oturdu bu aktörlerin geçken bir volkanda sonunda varımızda bir içinde kutuptayım. Bundan iyi daha bundan da çalışı çıkarmaları saklanızda becerdik. Sizler bir cerdanlar gerek olsa kaygıtırımızlar biz birinci okuz, spektakl tatlıklarını gayet balkelerimizde görüyoruz. Elbette diğer üzerlerinin anlayacak koşullarını çok derslerle katılırız. Ve sizler için ürünler. Ama oradaki kanalya uçuk verdiğinizde gelecek işte söyleşi olaylarını. Demek elimizde şu Coşoğlu Evlilik Tiyatro'nun yaşlanmaya olmanına okuşlardan katışıptır. Okuşlarda olan bizim madaniyat bölüm tarafından antak bölüm var. Şurada tanışıklar var. Olsa demekse. Kırgız Республикасы Madaniyat Mağlumat жана Туризм Министрлиги Алай райондук Madaniyat бөлүмү буйрук номер 10 2020 жыл региондордо өнүктүрүү өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата Жошоолу Элдик театры кызматкерлерин сыйлоо максатында буйрук кылам. 2020 жыл региондордо өнүктүрүү өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата Жошоолу Элдик театрынын жааматы жаш өспүрүмдөргө арналган азыркы талапка ылайык тарбиялык мааниси чоң Жээнбеков Жумалинин Үмүт шооласы аттуу спектаклинин коюуда Жошоолу Элдик театрынын кызматкерлери жана таланттуу окуучулар мыкты аткарган ролдору үчүн Алай райондук маданият бөлүмүнүн Арда грамотасы менен сыйлансын. Жумали Жээнбеков Жошоолу Элдик театрынын режиссеру. Айсат номер 20 Урганбаев атындағы орта мектебинин 10 класстын окуучусу. Эркибекова Жасмин
Каспина, Бейшеев атындағы негізгі мектептің 9 класының оқушысы. Таштанбек қызы Луиза, Бейшеев атындағы негізгі мектептің 9 класының оқушысы. Ошол мектептің оқушысы Таштемир қызы Айназик, 8 класының оқушысы. Ошол мектептин дагы бир 7 класстын окуучусу Исакова Айтурган. Торошев атындагы орто мектептин 3 класстын окуучусу Бакирова Гүлза. Негізгі мектептің 7 класының оқушысы Бектемир қызы Айтилды. Жошол элдик театрында коюлган Жумали Жээнбековдун Үмүт шоуласы спектаклын сахнага алып чыгууга кошкон зор салымы үчүн номер 46 Бейшеев атындагы негизги мектептин директору Жусупалиева Нуржан Жалиевнага ыраазычылык кат берди. Карапат, мектептин Карапат, жуманга өзүңүз барып жашнап турабыз. Şu azınlık spektaklde şu koyulgan mühendisine özünüzün yürüyoruz bile kalalım. Ayrıca şu tabiatın mantısı döküştür. Ayrıca şu yenilen şu ballarımız için, ballarımız için varıp düşünüp şuların geleceğinde şu oluşan azınlık spektakldaki oturup konuşacak hedefliyiz. İlahi şu bizim şu kılıçlarımızın ballarımızdan şu geleceğine olsun. Cenab-ı Şuların olduğu eğitimde şu bütün şu madaniyet büyünün hizmetkarları ayırdık maddeler, şu kolu gösterdik. Rahmat sizlerge, daima şunda imgelinizden bunu versin, rahmat, davulcu. Aysiz Şarapat. Жошол айлыктын тургуну эжекенин куттуктоосуна келиңиз эже. Ол эле азаматсыз. Дагы куттуктоолор болсо келиңиздер. Bunday akdenengen ayrılasın sadar olayısın diyor. Atam bilen apamın mantayla diyor. Yani şu spektakl başlamadan iyilerdir. Şöyle paketinde elimizde var. Taşkan okuyuculara, ateşlere çok bakmaktadır. Bunlar da gelecekte Kırgız'ın madaniyetine erkek sinirgen babalar çıktı ben. İşinlerine iyi gidik. Bu İsmet'ten kesin birine babalar vermezse hatta yeninde bir baktı. Maalesef yapıdan zor gidiyor. Bazılar kaç çınlıya soğuk işinlerine iyi gidik. Büyükler vakit davay kalayım. Ama yeni gençliğin ama ilk kız olursa böyle boş gerekir. Davulчул Жошол элдик театрында көп жыл эмгек кылган азыркы иштеп жаткан жери Токтогул Ажыбаев атындагы Алай музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси Темиржан Абылдаев агабызга.
Rahmat. Men janaptan beri sүйүнүп жаткан себеби албетте ошол элдик театрды жандандырып Айнагүл эже Жумам мына ушундай спектакльди коюп бул жерде залды толтуруп кол чаптырганда да бир кол чаабай да. Себеби мен сүйгөнүм Жошолу элдик театры дагы бир жанданып элди аралап атат. Жошолу элдик театрында көптөгөн спектакльдер коюлган. Сиздерге барыңыздарга ушу ийгилик мына сахнага жаш балдар чыгып атат. Себеби сахнадан азык алып калгандан кийин дагы такшалып чоң ийгилик алдыдагы ишиңиздерге ийгилик. Аны эмесе куттуктайм. Бар. Бородов Степана директору Ниса Силовна. Teatro seyircileri günün son hızında oturan ayrıca okçular için spektaklerde görülecektir. Ben burada yolu geldiğinden okçularımızda spektakl görüyor. Tiyatroda bağlı madaniyat işte götürülüp falan o diye oynadım. Köpsün ağaçlı değil. Anam bir okçular Coşoğlu tiyatro azamatına Aynalı Cuma'nın Şunçalık azıqqa aktualdı temаны көтөрүп чыкты. Быйылкы жылы регион сынак тештирүү цифровизация балдарды колдоо жылына ушундай жыл башында баштап койгон дейт, сонун нишан болуп турат. Анан ушул эмеде спектакльде көп тарбиялык маанилүү болуп турат. Антенеге дагы көйгөйүбүздү биздин кендибизди кескен миграция болуп жатпайбы? Мигранттардын жашоосу чагылдырып турат. Байкадыңарбы? Ошол баягы миграцияда жүргөн антененин немеси образы деп атканда балдар тынчып калган, кызычуу болуп калганда. Баягы ошо балдарын багам деп болгон трагедиянын эми болгондо бүт баары токтоп калды. Ушундай байкап турдум. Өтө пастүрдүү мелодрама болуп турат да. Азаматсыңар. Эми жетишпеген жактардын актерлору өзүңөр баалайсыңар. Бирок чоң тарбиялуу бүгүнкү спектакльга мен өтө ыраазы болдум. Азаматсыңар силерге чоң ийгиликти алган. Анан өзүм да китепканачым айтып кетпесем болбойт. Жаманкулович сразу биринчи барып Элбирага сүйлөп колдоп койду. Ушул дагы эмеси көрөсүңөр менин китепканачым да катышып калганга мен сыйлыктанып турам. Ийгилик силерге баарыңарга. Анан окуучуларга ушундай кезден башталат. Баягы болор бала башынан дегендейчи. Адилеттин ролун аткарган азамат чыгат бул. Балким жандар бүткүлөй актриса болуп калышы мүмкүн. Аудиторияга чыгып, аудиториянын астында сүйлөө, тем более роль аткаруу өтө кыйын, чеберчиликти талап кылат. Ушуңуз башынан баштап тартынбастан аткарганга азаматсыңар кызым. Ийгилик каалайм, обуңда дагы, жашооңда да бардык жакшылык болсун. Анан эми биз эме болуп калдык, Белеттин чоңу баш кийим анан китеп деди. Китепти алып келбей калдым, ушуну тапшырып коеюн эбеге. Turmancanlar'da Tarihi Müzeyi Cemaat'tan Zemreci'ye geliriz. Sanatçılar ve bugünkü spektakllerin görücüler, cana katılımcılar. Bardığımızdan böyle acaba oyunlar bana çok ondan aslında atvettü. Ayvanandayın terbiyesi zor. Okuçular için, ballar için ayvanandayın terbiyesi manevi spektakl koyuyor düştü. Bu verse bardığıyla Atenelerde azırtı bizim yaşıyoruzda bolot payı migranttın balları disiplinine көп payı vardı. Oşonluktan men ayıldım, elbet teatr bize qanday o'tgan degan o'yga oldim disipline bay özümden de o'yimchu. Rahmat sizlarga. Ayvag'anday sonu bo'ldi Aynagül'ce. Bu temper ketsengizler sizler çok sahnada o'ynab çok sahnada spektakl görürsüzler degan menin tilegimdagi o'yinlarim vardı. Oşon uchun bardığımız ele şu
ата-энелер ушу балдарыбызды калтырбасак, балдарыбызга туура тарбия берсек, ушул спектакль бизге деген мындайча айтканда сабак болсо деп айтып кетер эле. Сиздердин чоң ийгилик ишиңиздер. Ылайым эле, дайым эле жогоруда бийликтикте жүрө бериңиздер. Ушуну сиздерге ошо Туманандан Татар этнография музейинин атынан, Алтын сарайынын атынан, биз өзүбүздүн коллективдин атынан сизге кичинекей беребиз. Teşekkür ederiz. Bugün varlıklar milattan şu kuruluşu mektebinden 4. klasının okucusu, bizde en kiçinekey aktrisabız. Şu gelecekte şu kızımızın geleceği gen olsun, ömrü uzun olsun, Kırgız elin tanıkkan aktrisalardan olsun. Oşonda bizim cemaattan şu kızın atası kaçışıvatta buldu. Negisinde buların yeni de var de oylayın. Cumamizde aynen bir de sizlerge sarmaçılığı ilgili kişinizlerle dair taksit olsun, iyilikler koruyorsun. Varlığınızlarda hukuklayın. Çok rahmat. Ушумен сиздерге арналган иш-чара соңуна келип жетти. Баарыңыздар үйүңүздөргө эсен аман тынч жетип алыңыздар. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу жалпы райондук, айылдык, маданият үйүн директорлору, көркөм жетекчилери экинчи этаж ачыңыздар.